мероси падархоҳӣ касби падаромӯз, падараш оҳангар аст. лекин ин бача нисбати падараш беҳтару беҳтар кор мекунад. сифати кораш хуб аст. аз меҳнати ино бисёр мардуми дарвоз истифода мебаранд. бисёр одамо пеши ино меянд ва сари вақт ва бо сифати хуб ҳамон корро ба анҷом мерасонад, дастраси мардум мекунад. дар қишлоқи Хос, ноҳияи Дарвоз тавлид шудам. соли 1969. падарам устои оҳангар буданд, модарам хонанишин буданд. ана касбу кори падарамон ва бобоямон ҳамин оҳангарӣ будааст. бо чӯбам сар кор доштанд. аз чӯбам ҳар чил чизо тайёр мекарданд, аз қабили табақ, қошуқ ва боз аз асбобҳои мусиқӣ дуторам метарошиданд. мо ҳам имрӯз давомдиҳандаи ин касбкор ҳастем, яъне бо оҳангарӣ машғул ҳастем, кор мекунем, ҳар хел асбобҳо тайёр мекунем ва бо чӯб ҳам сари кор дорем, аз чӯб ҳам ҳар хел чизҳо тайёр мекунем, аз қабили табақ, қошуқ. вақте хурдсол будем, аз синфи 4-5 хел мехондем. падарамон вақте кор мекардам, мо мерафта вайро нигоҳ мекардем чӣ хел кор мекунанд ва кам-кам ёрдам медодем. касба аз худ кардем, хабар ҳак имрӯз мо ҳамин касба давом мебарем. ман аз гузаштагон боби калон ман намешиносам. аз дидагӣ нест, нег мешиносам ки устои моҳир буданд, устои оҳангар буданд, авлодан намехилданд. ва баъд аз он падари ин шахса мешиносам. усто абдулло мегуфтанд, як марди хоксор, як марди бисёр нуронӣ, як марде буд ки барои деҳа дасти рост будаман. панҷааш ҳунар буд. пеши падарамон аз деҳаҳои дурдаст наздаш меомаданд, барои ягон асбоб меоварданд барои тез кардан, мисол барои соз кардан чи. аз мо давре ки аз деҳаи сағадаштам, аз он деҳаҳои дурдастам меомадам ва пешаш аспҳоро меоварданд барои нал кардан. бисёр эҳтироми хоса доштанд ва мо ҳам инро медидем ва ҳавас мекардем ки хай мо ҳам оянда ҳамин касбкора давомдиҳанда бошем. мо аз лавозимотҳои ана амбур барои қабидани оҳани гарм мо тайёр мекунем. боз амбур барои ана каҷамбур мегӯям, барои қабидани ана мисол оҳан истифода мебарем. бо болғаи калон мисол ҳар хел болғаҳо истифода мебарем аз ҳамин чизҳо. ва аз оҳане ки барои масалан тайёр кардани асбобҳо мо истифода мебарем, ин аз оҳани пулот, яъне аз ресори мошинҳо аст. вай хуб мисол оҳани пулот аст, барои ҳам айвон истифода мебарем. барои тайёр кардани доз аз арматура истифода мебарем. арматуре ки оҳанаш пулодӣ бошад, аз ҳамон истифода мебарем барои тайёр кардани доз истифода мебарем. тайёр кардани кедман аз ҳар шарт нест ки оҳани пулот бошад, аз оҳанҳои ҳамин оддӣ ҳастанд. падарамон ба мо таъкид мекарданд ки касби оҳангарӣ бисёр касби нозук аст ва оҳангар бояд ростқавл бошад, яъне покиза бошад, доим тани бо таҳорат бошад ва бо мизоҷиҳо рафтори хуб дошта бошад ва аз ҳамон маҳсулоте тайёр мекунад аз таҳти дил, яъне тайёр кунад ӯро. ино на ин ки як устои оҳангар, дар бораи ино агар мо соатҳо гап занем кам мекунад. чунки ино 3-4 нафар ҳастанд, бародарон устои хубанд, ҳам дар сохтмон, ҳам дар устои оҳангарӣ, ҳам дар чӯбтарошӣ, дар ҳама. ин агар чӯбкории инро агар бинӣ, як устои чеҳрадаст ҳастанд, як шахсияте ҳастанд ки корҳои ино аз корҳои ино ҳар кас ҳаловат мебарад. устои деворгар аст. сангро чунон ба ҳамдигар васл мекунад ки барои вай агар гӯям ино мегӯянд ки ино ҳамун семиблокҳо бар ин ҳамин як хел ҳамин хел чӣ мегӯянд устои рассоми хуб аст. рассоми албатта сураткаши нақшу нигори хона ва ҳамун хеларо трезор
бисёр нақшу нигори хушрӯ мекашад. کار اینا یک کاری است که عموما چشمرس است. عموما به مردم بسیار پسند است مهنت اینا. ولی حلال کار هستند. این راه فریب خطی کار نمیکنند. کوشش نمیکنند که یک آدم از کار اینا آزار بیند. برای همین اینا صاحب عزت و احترام هستند. سالی 1990 من اویلادار شدم و صاحب 4 فرزند هستم. 3 دختر و 1 پسر. ما رو پدرمون دویم تاکید میکنه که فقط پسرم راه راست رو یعنی که فقط راه راست رو گم نکنید که چون که راه راست آدمیزاد رو میبرد تا به مردمی. اما هم راستی گپ از زندگی اونها مخته من امروز فرزندانم رو یعنی به همین راه راست تاکید میکنیم که فقط با راه راست روید. با یک کسب و کاری مشغول باشن یعنی از هنر آموزان یعنی چخیل میگویند با یک مرد 40 هنر کم است و هنری آموخته باشن که مثلا در آینده زندگیشون مثلا خوب گذرد و صاحب احترام باشن. خیلی که بزرگان میگویند هنر آموز است که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. در تربیه فرزند باشد فرزندانش بسیار فرزندای خوب هستند. این همین فرزندش یکتاش آموزگار است امروز. تربیه اینا در یک بچه هست که رفتارش هم فرق دارد، آدابش هم فرق دارد، گفتارش هم فرق دارد. عموما بسیار با آداب هستند. بسیار همین پسندی مردم هستند. فخر میکنم از همین خیل پدر مادر، از همین خیل والدینی که نسبت فرزند اینو نه اینکه فرزند خود جامعه را تربیت میکند. جامعه را تربیت میکند. جامعه از همسایه و خویش تبار و دیگر راه میبینه وقتی که رفتار اینا رو میبینه الکی این خودش تربیت است. الکی این درس است. هم وقت کوشش میکنه که یعنی به نسل آینده خود به فرزندای خود همین صدقاً آموزاند و حلال کار باشند و کوشش نکنند فقط با راه فریب نه راه حقیقت راه راستی خطی کار خودش به انجام برساند. تا امروز هم در همه جا کسی که از اوستایی و از هنر اونا آگاه است اینا را قدر میکند و امروز این فرزندان بسیار فرزندای حلال کار بودند. یعنی که کوشش میکنند که از همون کاری اونا یک برکت بیند و کوشش میکنند که همه وقت صاحب عزت احترام باشند با مهنت حلال. در وقتی مثال آهن رو با آهن پیوند کردن مثال همین آتش ما باید که یعنی از یعنی مواد سوختار ما بسیار چیز باشد که همون آهن رو آب کند برای پیوند کردن. انا پیش وقتو پدرم میگفتن که در وقتی پیوند کردن از چوب ارچه استفاده میبرن. از چوب ارچه لخچه تیار میکردن با خاطر اینکه لخچه علاوهش باز تیزتر است. با همون خاطر انا وای میکردن لخچه تیار میکردن از چوب ارچه و برای آهن رو پیوند کردن استفاده میبرن. اگر که مثلا همون چی آتش ما بود تیزتر باشد چی باشد همون آهن میسوزد یعنی که ویران میشود. همون نازکی خود رو دارد که وقتی که نه همون آهن آب میشود همون رو وقتی خود رو دارد. اگر بسیارتر مونیم مثال همون آهن رو سر وقت نگیریم آهن میسوزد. همون آهن هم خیلی ویران میشود و همون خاطر همون وقتی که نه آب در وقتی درجه آب اومدن ما میگیریم اون را پیوند میکنیم. حکم وقتی خود رو داره همون آتش اگر تیزتر باشد مثلا شمالی که باز با شمال هم هست که شمالی تیز باشد مثلا شمال وقتی شمال دادن شمالی تیز باشد که باید با آب کند آهن. در وقتی پیوند کردن آهن یکان چیزی زیادتی با کار نمیبریم از محصولات شیمیایی و اون چیز با طوری همون باباگی خودمون یعنی آهن ها رو پیوند میکنیم. چیزی که اونها پیوند میکردن ما مثال یکان مواد زیادتی با کار نمیبریم در وقتی پیوند کردن همون از همون طوری باباگی خودمون پیوند میکنیم. این محصولات های ما تیار میکنیم وقتی خودش رو دارد یعنی در بهار و ما بسیارتر کنوج برای کندن زمین ها فرمایش میدیم
ва дар тобистон барои даравидани алафҳо дост масалан мо бисёртар фармоиш медиҳам ва дар тирамо бошад тавар дост яъне арадост мегӯем барои даравидани эзум ва мо фармоиш медиҳам босикак мо тайёр мекунем. аз ин касбам ягон пушаймонӣ надорам, чунки маро мардум эҳтиром мекунанд ва ман зиндагиамро аз ин касбам яъне ки мебарам ва ман ягон пушаймоние надорам. маҳсули дасти ино дар тамоми ноҳия дар берун аз ноҳия дароз машҳур аст. аз дигар ҷо ино сипоришҳо ба инҳо метиҳанд ки барои мо анами чиза тайёр карда монем. барои мо ҳамин ба мисли ҳаво зарур аст. инами ҳозир ҳамин як чиземон агар ки чӣ шавад дост ё ягон барои алафдараву ягон чиз ва тез кардан лозим бошад гирифта мебаранд. миллати мо бо ҳунармандӣ бо ҳамон чизҳои миллии худ фахр дорад. ино ҳама чиза месозанд, ҳама чиз аз дасти ино меояд. барои ҳамин ман аз ҷавонон тақозо мекунам ки бигзор ки бо ино ҳамкорӣ кунанд, биён аз ино омӯзанд. ино бисёр дар роҳи беҳтарин ободӣ ободкорӣ даст мезананд. фақат ман нисбати ҳамин оила тамонам бигзор ки ҳамин оила ҳама вақт хушбахт бошанд, сарбаланд бошанд, дар корҳошон муваффақият бошад ва бигзор фарзандоре ки аз ин устоинат ҳастанд дар ҷодаи ҳамин касби падар яъне ки ҷойгузин бошанд, яъне ки муваффақ шаванд ва соҳиби иззату эҳтиром бошанд.